ساعت چنده؟ 9:50. 9:58. فکر ساعت 12 شب در روسیه 10. باشه. یک نفر من که نام ویدیو رو ننویستم والله علم. ببخشید. اون ویدیو رو من نمیدونم با فیلم ننویستم والله علم. قدیم نویست چی نویستگی بود؟ محمد عبدالله رحمت الله جل بخشیشن. همینجا داریم. سلام علیکم دوستو، تماشابینو و هموطنو. سلام علیکم. همه اوضوع ما سوز رفته سه کو یکم کسی اگر بنویسه که او سوز باشه سوزه نکه جون. خوبیم الحمدلله. قربونت. چی نویست؟ آقا که بهترین اوضاع سلامت باشی. راستی ما در این اینترنت و قدر چی نیستیم ده، خیلی خکر نیستیم، ولی من نمیدونم که نام این ویدیو رو من نویستم یا ننویستم. اکش ما در تجیکه داریم. راستی من نمیدونم که نام این ویدیو رو من نویستم یا ننویستم والله علم. یکم ترک ما چند قشنه بودم یوتیوب ندور اومدگی بودم، خیلی فکر نبودم پخش مستقیم. اونجا ما یکم تر خیلی سیستمش دیگه شدگی بوده. زدم ایسو چند بار نام ویدیو رو من اسمش نمیشه ببینم پایین میکنم سر نمیته. اونجا با چی داشته رژیم برای کودک‌ها و دیگر اونا باید انتخاب کنی. اول خیلی نبودم خیلی میدون اومدم آیا فقط نایم روزی کردمش مقصد اما چی میرفت پخش مستقیم ده. حالا کنترلش ببخشین. دیگر نمیدونم چند بار نام ویدیو رو نوشتم برام اومدم دورم نوشتم وای کردم. نمیدونم نام ویدیو رو نوشتم یا ننوشتم. باشه به هر حال چند قشن ما هم نبودیم. راستی هستیم ما در سیاست در دیگر چی کارو هستیم و در چی نبودیم مقصد. این یوتیوب در یکم نواری نو نپرفتیم یکم چیز نو نکردیم. نه که ما قضیه‌ای که گذشته چی خبرو میشه هر روزه همش آگاه هم میدونم که چی گپ شید. پیگیری هم میکنیم فیسبوک دخواهم و نشرش میکنیم دیگر و میکنیم در یوتیوب نبود. اول خیلی گذشت. ایمو آخرون ویدیویی که من مونده بودم در لای مرز بود بعد امو اومدنی رحمونوفی اشلوخ دیگه ویدیو نموندی. یک کم تر صحبت کنیم قطعی مردم چی گپه چی خبره که مردم چی که ایستن. نه که ما ویدیو ما در اصل جامعه را تماشا میکنم، جامعه را ویدیوش را میبینم که مردم کده با چی ویدیو تماشا میکنن چی کار میکنن همش تماشا میکنم، همش به نظر میگیرم نگاه میکنم. موضوعی که روزی میخوام که کمتر صحبت کنیم اویدش موضوعی هم اخیران یه موضوع دو روزی که هسته مثلا اخوانون به نام یک بگیم یک حزب یا که یک گروه یا چی با چی تشکیل شده اخوان المسلمین
که البته مورم شمارم اوگوهین خبر دارین که چقدر نفر رو دستگیر کردن بردن زندانی کردن اگه با یک همو معلوماتایی که مثلا چند قلیل مردم دسترس کردگی ولی مثلا رسما گفتگی نیستن که چقدر مردم ها یا دستگیر کردگیان 70 نفر بیشتر 70 نفره اینو دستگیر کردن بردن زندانی کردگیان با حکمی اخوان المسلمین که این سال 2006 بود والله علم در تاجیکستان یک حزب یک حرکتی ممنوع اعلان شدگی بود تا امروز اکر نبود شاید یاد نمیدونه بود اینو امروز همه دست گرفتن چندین نفر رو بردن زندانی کردن اینا باید که هر چیز مثل یک مودا وریده مودا مثلا امروز یک چیز میبروید مودا یک کمتر در صحنه میسته در میدان میسته اوضاع گپ خبر همون چیزا همون میروه با یک چند پاس اونای بین میروه با یک تای دیگهش در بین میوید یا هم خیلی کریستن ای وовчی که اومدگی даврои мо ҳами тоҷикои моро аслан ҳамун даврои пеш ба ҳар як нома мебуранд киштан мегиранд даврои пеш мо тоҷикоро чӣ мегуфтанд ини калазардо тоҷикоро босмачӣ гуфта мекиштанд аслан ҳам бигем тоҷикои бигем мусалмонон шояд бигем босмачӣ мегуфтанд мекиштанд ай атеистову бехудову бадбахтоша ҳичӣ намегуфтанд ам давраи масалан мо чандин солае ки морам зулму шиканҷаву киштана қатлу ғорат ҳам хеле босмач омадем кишта овардан омадан дига бо дар вовчик задан ай вовчик омадан дар салафият задан ай салафият омадан бо ин ихвонулмуслимин ман ҳайрон мешам да воқеан ҳайрон мешам ки ино هیچ دستبردار نیستن بالای سر ملت توجیک هیچ وقت دستبردار نیستن تا وقتی که هستن میکشن بعد هیچ هم نمیفهم که این خدر مردم هم بگناه میبرن اگه همی چیکو کردی 20,000 آدم ها را گرفتن آف کردن با گرفتن بونه دوباره بردن پس پنجره راشون کردیستن دوباره پس پنجره میکنن ایس میبرن محکمه میکنن ایس میبرن باز روش نمیرسه که دوجا در زندانو بخرونن بپوشونن زندانیا را با ایس میگیرن آفش میکنن همه این خیلی چخیل بگم ده هم تونست هر یکم کورش هم تو نمیکنه رحمانوف هر چی مقصد داره باید که یک کاری بکنه که پیش و پیش یکم معرکه پیش و پیش یکم چی در نظر مردم خودش شیرین بکنه 20,000 نفر سر دادن ای پیش البته که این سال انتخابات رئیس جمهوری همه اینا را به این خاطر میکنن و اون نفرایی هم که سر دادن اون نفرایی هم که از زندان رهاشون کردن اونا را بگیم یک اگر انیخش اگر بگیم یگون نفر او سیاسی نبود او کسایی که از زندان آزاد کردن هیچ نفرش سیاسی نبود غیر از اونی که ظرفا رحمانو بود یک زنکی حزبی همون آزادش کردن اونم خیلی پیش او بود یا زن ایدست یگون کار نمیاد البته یا مادر ایدست چیکار میاد یارم دیگه هیچ کاره یگم نفر سیاسی در اوفیو آزاد شدگی نیست هیچ نفر او کسایی هم که مثلا سلفیت با جرم سلفیت بردن زندان کردن کسایی که در جرم سلفیت رها شدن اگر واقعاش بگیری همون نفرش آزاد شد که همون نفر را با تهمت سلفیت برده بودن زندانی کردن در واقعا در اصل اونو سلفی نبودن
як шикор буд ами ҳар касе ки мисалан дӯст намедошт як динёро мулои биз дар тоҷикистон ҷамъ шидагиай аксаран кӯлиш бизай дар тоҷикистон будагиашон ҳамуно масалан ҳар як дӯст намедошта ини салафия ини хелия ину хелия гуфта аморо бурда будан маҳкам кардагӣ будан гарчанде ки мо маҳкам кардагӣ будан оно воқеан медонистанд ки ҳамин одамо ягон рабт ба салафият ба дигар мазҳаб надоранд ягон рабт ба салафият надоранд ба тӯҳмат онро бурда пас панҷа кардан чун медонистанд ҳамон нафарро сар доданд аслан ба ин нафарое ки масалан ба чӣ қади буданд ба ҷурми сиёсӣ паси панҷара шидагӣ рафтагӣ буданд ина масалан ба мухолифин чи гурӯҳи 24 чи дигарош масалан ба ин гурӯҳҳо вобастагӣ доштан ва фаъолият доштан дар ҳақиқатан қабл аз гирифтанашон ин нафарҳо ҳеҷ кадомаш озод нашидагиай ҳеҷ кадомашам раҳо кардагӣ нестанд воқеан мехостум дар ин мавзӯъ ман суҳбат бикунам чунки ман барои чӣ мавзӯъро гуфтам ки масалан киро озод карданд киро озод накарданд иҷа як чиз як мавзӯъ як воқеае буд ки ман мехостум барои шумо пешниҳод кунам ман ина бугум чунки ин чиз барои ман муҳимай ман фикр мекунам барои шумо то ҷое бифаҳмем шумо одам хубай ино 13 ноябри соли 2019 ба номи ман як коғаз омадагиай аз вазорати корҳои дохилияти Тоҷикистон мана гуфтиянд ки ҳамин хеле одам ҳамин фамилия фарзанд диме ки мана авф кардагӣ будиям авф кардем дигар дар сиёсат кор нагира ман намедонам чӣ хел авф ман худам намедонам чӣ ҷиноят кардам ман ба кадом ҷинояти ман барои ма масалан делаи ҷиноӣ кушодагӣ буданд ва барои чӣ она делаи ҷиноия бастам ман худам намедонам аслан ки ман ягон гуноҳ накардам барои чӣ ин кора кардам ва барои чӣ бастанаш ман камтар мехоҳам оҷи суҳбат кунем ино чӣ кор карданд масалан барои ман делаи ҷиноӣ кардагӣ буданд бо гирифтан она бастан делаи ҷиноия савол ҷа ба миён меояд ки барои чӣ ман намегӯям барои чӣ барои ман делаи ҷиноӣ кардӣ чунки маълумай барои чӣ делаи ҷиноии ман баста шуд якум савол барои чӣ баста шуд барои чӣ ай дигаро баста нашуд баъд ман огоҳ ҳастам якчанд нафара масалан делаи ҷиноиашон масалан авф карданд касоеро ки дар озодиянд о нафаро дар озодӣ гаштаестанд ё гуфтанд мо делаи ҷиноияти шуморо маҳкам кардем барои чӣ нафарое ки дар дохили зиндонанд оно авф нашиданд аз қатори мақсуд иброҳимов умедҷон солиҳов ини нафарое ки бурдагӣ ба 17 сол 18 сол паси панҷара ҳукм додагӣ адои ҷазо кардаистанд ини нафарҳо чӣ ба озод нашиданд чӣ ба мана авф кардем уна авф накардем умедҷон солиҳов айман чӣ фарқ дорад фарқияти байни ман ва умедҷон солиҳов чӣ фарқияте унам делаи ҷиноӣ кушодем статья 307 хати 187 хати пайрави ай гурӯҳи мамнӯи 24 унам аъзои гурӯҳи 24 буд ва ман ҳам ҳарди мо ҳамун нафара бурдем шумо зиндонӣ кардем чи мақсуд иброҳимов ҳамунам аъзои ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 буд ва манам аъзои ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 чӣ мана авф кардем ки ман дар озодии мара барои ман авф шумо дар кор лозим набуд уна авф накардем шумо авф кардем ки масалан ман фикр карде ки масалан ман иштибоҳан
иштибоҳан ман масалан дар ҳамин роҳ дуромадам, дар сиёсат даст задам, шумо фикр кардед ки ҳамин хел шидагия иштибоҳан шидагия ин кор ва уна шумо авф мекунед. Ман мегӯям хайр иштибоҳан буд, тамом, ман дигар сиёсат даст мекашем, дигар намекунам. ин пешакӣ пеш аз соли 2020 ки маъракаҳои интихоботӣ дорем, чандин нафарро авф кардем ки масалан ки одамое ки дар берунан, дигар дар сиёсат даст назананд, кордор нашаванд, исоусон. Ман ҷамъа намегӯям ки масалан гурӯҳи бисёри дигар. Ман агар 100 бор таваллуд шам дар ин дунё, бимурам бо таваллудшам, ва ман ҳамин 100 борам ки рафтаму омадам ки ҳамин бинам, ва ҳамин Раҳмонов ва мисли ҳамин Раҳмонов бар инҳо дар сари қаре ки ман кардистам ва хоҳам кард ва кардам, ягон таи иштибоҳан набуд, ягон таи ғалатам набуд, ҳамаш ба ихтиёри худам буд. Шумо фикр накунед ки мардум фикр мекунад ки моро ягон кас васваса мекунад ки масалан бурӯ ягон кора бикӯ, васваса мекунад ки бурӯ ин кора бикӯ, ё фишор меорад, ё таҳдид мекунад. Инҷа хеле нестай. Ӯ баръакс ин чизое ки шумо мегӯед, ин чизо дар Тоҷикистона маҷбуран мебаред, 4 студенти гишнаро мебаред, донишҷӯро дар пеши дафтари созмони ҳамкории Аврупо қадди 4 беваи қадди кӯча мебаред, масалан онро маҷбур мекунанд, ягон тазоҳурото, ягон митинг мекунанд. Ӯ дигара, и дигара. Ай ман иштибоҳан нестай, саҳва нест. Ман ба ихтиёри худам дидау дониста кард мекунам корома. ҳатто ҳамун Калагавс Раҳмонов омадаги буд дар Фаронса, он амра ҳеҷ камара маҷбур кардаги набуд. ҳатто мана гуфтанд ки наё, мара гуфта буданд ки наё, чунки ҳамин 5-6 нафар ҳаминҷа кофия мо ҳастем. мақсад мо эҳтиёҷ ба агар шид хай ҳоид мегим биё, намояндаи гурӯҳи 24 акай Маҳмад Раҷаб мана гуфта не ки мо ҳеҷ кам моро маҷбур накарда буд. Шахсан ма дар барнома набудам. Ман худам хестам, рафтам ба мошини худам хестам, рафтам онҷа, рафтим иштирок кардам, омадам. Барои ҳамин шумо фикр накунед ки корое ки масалан шахсан ман худам мекунам, ин саҳвана, хатоа, иштибоҳ кардам, нафаҳмидам, фикр накарда кардам. Фикр кардам ва кардам ва пушаймонам нестам. ва гуфтанем ки ҳамун авферо ки шумо барои ман рӯй кардед, ман ина ба овози зинда худам гуфтестам, видео ая, ман ҳамун авфа бахшидам барои Мақсуд Имроягимов ё ки барои Умбаҷон Солиев. Бахшидимаш. ҳамун авфи мана дар ҳамуно бутен, онҳоро озод бикунем. ҳамунорам дар ҳамин ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 ҳаракат мекарданд. Бигирен ҳамун авфи мара дар ҳамо бутен, ман бахшидам ҳамин авфа. дар онҷа навиштагие ки масалан 307 қисми 1 буд, 2 буд, валлоҳу аълам, аз 2 сол то 5 сола як чизоеро гуфтагия навҷа ки аз 2 сол то 5 сола аки мисли оне ки агар мара дастгир мекарданд, худои накарда, мумкин ки хайна максимум 5 сол мара зиндонӣ мекарданд. фикр мекунед ки мо говем? шумо як одама барои як лайк 9 сол зиндонӣ кардед? 9 сол шуде барои як лайк. Шумо мана 4 сол 5 сол метен? фикр кардед як шумо қонун агар дастгир мекардам мехам мешид? ҷурми ман ай ҷурми аму Умбаҷон Солиев чӣ фарқия дора? 17 солаш додин. Чӣ фарқ байни ману ӯ чӣ буд ки ӯ 17 сол гирифт? Давлат шумо наистагие ки ман то 5 сола.
او در دستش یکم автомат نداشته. همون خیلی گل من مثل من موری یک عضوی یک اعضای حرکت گروه 24 بود تمام. چه او 17 سال میگرفته درش من است دیگه که 2 سال تا 5 ساله. وقتی که دستگیر کردیم بعد دیگه چیز تته که هست حرف اثر کردگی تو یو یارا همشه میزنیش. من بنده میگم که همو او فکرشون برای من رای کردی من بخشیدمش. بگیره اون برادری که اون برادری من بگه دامون بتینش اونا آزاد چکنین مرا دستگیر کردین چیکار میکنین دیگه اختیار دست شما. و این سببایی که مثلا ما چند قدر در نبودم در یوتیوب این نبود که ما کاغذ دیده باشم دیگه مثلا بگم که ای چی ما دست کشیدگیم ما سیاست دست کشیدگیم یا که دیگر این سببش این نبود. گرچه در جلسه سالانه گروه 24 من بودم حضور داشتم باندش اشتراک داشتم در اونجا بودم شما دیدین در فیسبوک مثلا فعالیتم هست فقط در یوتیوب نبود اونم به خاطر یکم تر سرگردانی ها و مشکلی ها دیگر ایسو هم خیلی دوا داشتیم دیگر راستی صحبت هم وقت داره که وقتی که باشه که مردم باشه صحبت کنی البته که یا به اونا نمیشه آدم مثلا کوشش کنم میشه اینه که ما متاسفانه کوشش نکردیم دنبال چند مشکلات بودیم دیگه نتونستیم یکی انشالله که اگه هستیم و انشالله حرکت میکنیم و ما هستیم چون که این سال خیلی یکی از سالهای مهم برای ملت تاجیک برای مردم تاجیک است. در پیش ما معرکه های انتخاباتی داریم آینده تصمیم گیری آینده کشوری ما هم در همین سال 2020 می شود البته انتخابات رئیس جمهوری می شود اگر مردم تقدیرشون همین سال می سازن می نویسن برای چند سال اگر حرکت کنن اگر یکم کاری بکنن برای خودشون که خوب اگر که نکنن بدبختیم و از این بدبختتر میشویم شما هیچ در سرتون فکر نکنه که مثلا که برفتن رحمانوف مثلا رستم اومد اون دیگرگونی میشه بهبودی میشه پیشروی میشه نمیشه. اولش این که رحمانوف اینجا رفتنی هم نیست دومش این که رستم هم که باشه هیچ کارا بود نمیکنه. شما ایرا بدونه که اول اگر ارشش نکنی یا هیچ تاجیکستان پیشرفت نمیکنه. البته که مردم ویدیوی سیاسی را کم تماشا میکنن کم به نظر میگیرن کم نگاه میکنن. من نگاه میکنم مردم همه دنبال چیان دنبال یک ویدیویی که هیچ معنی نداره فضا را برای مردمی که کوچگر فضا را برای مردمی اینه مثلا دینا و دلا و حافظ سگلدک این همینو فضا را برای نمیو آزاد کرده گیان و مردم همه تماشابی نمیاد نگاه میکنی گودکورا جوانورا آینده ملت 17 سال شه 16 سال شه 15 سال شه ریپ خوندستان تشویق بر ریپ خونی ای کوچه های نمی با هم نزدیکی گفتن اگر کسی جوان های 10 نفر اکسشون کورد پیدا کردن و قبلی هم بود
خشونت بین مردم بین گروه ها با گروه تقسیم کنی یا گروهش مثلا پشتیا رپر یا پشتیا کچک یا قسم دیگه پشتیا کچکی دیگه بین یکدیگر میزنن کورچکشی خونریزی جامعه را تماشا میکنیم ما جامعه نمی جوانای ما جوانای کادرویی که مثلا اینه باید تربیت شوند باید پروفسور شوند باید فیلسوف شوند باید انجینیر شوند باید خلبان شوند باید یک چیز اختراع کنند در آینده اینا همه دنبال رپ و اینم این میدانا رو آماده کرده حکومت تو زمانی که مردم اگر دنبال اینو میروند هیچی نمیشود هیچی و اونا رو هم چی تشویق میشه اکثریت هم مردم میبینی بیا تاجیکستان آبادای یک گپوی میگن که همه آدم آخه همه آدم با عقل باشه کو هم میفهم آخه که همه چی گفته در همین ادب همین که زبان تاجیکی را اگر باید که خوب اختیاری نیستند مثلا شهر ای دولت فرق میکنه شهر ای ولایت فرق یا چی میگن دولت یا چی میگن شهر یا چی میگن ولایت یا چی میگن نوحیه یعنی که مثلا پایتخت تاجیکستان شده نمیتونه و گرفتن در همو خانه بلنداشونا در همو چیشون در تنهاشون خیلی سویتا کشول کردگیان سویتای رنگه خانه نوی ساختن بلند طبقه ساختن بلنداشونا ساختن و سویتا کشول کردن ساز کابل گیرون میشه تمام تاجیکستان آباد شد اونم در پایتخت فقط برای ما باید که همه ما در حرکت کنیم همه ما کوشش کنیم والله کو هم گندق نه چونکی 90% مردم تاجیکستان بسواد 90%ش بیکار خوجه بسواد هیچ چی نمیفهمن هیچ بور هم نمیبرن تماشا میکنیم جامعه تاجیکستان تماشا میکنیم مردم دهات 100 اما بگیم سم در دهات زندگی کرده 100 سال 100 سال میگذره یکم تغییرات نیست همون گو خر بزغلا همون روسیه خونه بهار برای موی مرد برای روسیه موی اکتبر بگرد بیو خونه با بهار برای با بگرد بیو یکم تغییرات نیست در شنبهش هم که علاوه خصوص در شنبهش هم که مثلا همچنین مردمی پایتختاش میای مثلا پایتخت یا شهراش رو نگاه میکنی ایناش هم یکم پیشرو نیست دنیا را چوک برآمدگی ایناش را که بو فکر میکنن بو پیشروی جهمی چینه چیکار باز نه در تاجیکستان اصلا بگیم نه هیچ چی موندگی نیست نه دین موندگی نه فرهنگ موندگی نه اوین موندگی هیچ چی موندگی نیست هیچ چی جوانه تویش نه من در جوانه مثل دیو چافتم جوانه داخل در شهر میگشتگیش کورچه ها در کیسه شون ایشیشه تق تق میزنه بانگ سیگارت عرق بیوه و عرضبازی که در اوجای تربیت صفر همینه واقعا ساختن برای مردم تاجیکستان همین ملت با همین جا گرفتن آوردن اینکه برای کوشش کردن در کاری که این ملت ای خوری ای ذلیلی برآوردن در کاره بیشتر یا چیزایی باید مردم تماشا کنن که
او چیزا بهره ببرن. او چیزایی که مثلا نگاه من جامعه آخی ما برای چی مثلا از ما تخمین برآوردم که مثلا چی با 90% مردم سواد ندارن کی همین جمعه میشوه یا با قول هم ارسو که یک دلبایو قدم قربان یک دلبایو دیگه شونو کی عبدالرزیقش ده مایمون برآوردگیان در صحنه. این مایمون‌ها دیگه او را تماشا میکنن. نظری مردم فکری مردم نگاه میکنی یک چیزی که مثلا میلیون ها تماشابین داره میلیون ها تماشابین داره یعنی اگه معلوم میشه که همون مردم همون چیزا میخوان با همون چیزا هستن چیزی که مردم میخوان تماشا میکنن میبینی یا مسخره باز یا میمون آورده یا میمون موندگان هم میمون تماشا کردن. اون میمون برای شما زندگی شما رو تغییر نمیده. اون میمون زن و فرزند شما رو نمیخوره. اون میمون یگان پیشرفت در کار شما نمیکنه. اگر شما بخواهی که زندگی شما تغییر بیاوه واقعا اگر زندگیتون بخواهی که تغییر بتین مثلا قطعی شیرینی حیات بفهمین در قطعی والدین زندگی نه با همراه والدین امرتون سپری بکنین پس این رپرستو این حافظو این بلابولایی که بگیم در میلیون ها تماشابین در بخشون جمع کردگین اینو هیچ برای شما نمیکنن. 100 سال دیگه من میگذره همین خیلی میرین هیچ تغییرات نمیتنیو. شما اگر زندگیتون واقعا میخواین تغییر بتین شما باید که جوانای تاجیک ملت تاجیک با سیاست سر کار بگیره دنبال سیاست بشه باید حقیقت کنه که کنستیتوسیا چیست کنستیتوسیا را بگیره بخونه کنستیتوسیا آگاه باشن چند بابای چند مادای پارلمان چیه وزارت چیه معارف چیه ایش چیه اونش چیه این چیزا را باید حقیقت کنن. اون مسخره بازو رو که شما دنبال میکنین تماشا میکنن اونو هیچ به هیچ شما رو نمیرسونن. امروز دنیا همین شدگیه دیگه یک پیش یک مثلا ویدیو مثلا این دوربین یک معنی داشت یک چیزی مثلا غیر عادی یک چیزی غیر عادی رو در او ثبت نکردن در مثال میموندن که یک از بهره بره حاضی متاسفانه که خیلی نیست. یک کسی بینه ما دندانم ما کفتی استم پرشتسته تماشا کنی بینه ما چه چای میخورم تماشا کنی. یک چیزی که اصلا گفتم علمانه که یک چیزی کواک یک چیزی که هیچ معنی نداره با اون نگاه میکنی مثلا چند دردان تماشاش کرده اگه معلوم میشه که مردم تفکر ندارن فهمیش ندارن سواد ندارن هیچی هن صفرن برای همین خاطر صفرن. اگر صفر اگر او تصور میداشت مفکوره میداشت سواد میداشت یا چیزی که یکم معنی نداره تماشاش نمیکرد. در اون چیزی که هیچ معنی نداره میلیون کامنت گرفته اگر هزارها کامنت میگیره چیزی که یکم معنی نداره. برای ما انشالله که سال 2020 اولی سال 2020 شروع شده 2020 ما انشالله کوشش غیرت مون میکنیم با خواست خدا انشالله کوشش غیرت هم میکنیم و مردم هم باشم برای خودشون برای من شخصا اگر برای من هیچ فرق نداره زندگی من رفته است اگر من خودم بگم زندگیم رفته است نه که من نمیشه که من خودم تو ما برای ملت باید ملت ما چی باشه باید دولت ما چی باشه باید که
وقتی که مرا میگن که از کجا اومدگی، من گفتم تاجیکستان. بشناسن تاجیکستان ها. تاجیکستان ها بشناسن. او تاجیکستان اگر اصلا که دولت ها را با حفیظ نمیشناسن، با رقصه نمیشناسن، با بلوگری نمیشناسن، با اینی خیلی балагӣ намешиносанд давлатора. Давлата, миллата ба замонам, ба забону фарҳанг не, давлата ба иқтисодаш мешиносанд. Давлата ба қудраташ мешиносанд. Қудрат надошта боши чизора тра намешиносанд. ё ки ба варзишгар миллионҳо нафарои ҳастанд ки масалан ҳамин кишварое ки масалан барои кишваре ки қудрат дошта боша, ӯ ҳамаи чӣ дора, фарҳангам дора, варзишгарам дора, масалан футболистам дора, тамоми чӣ дора ӯ. ҳамин давлатое ки ҳастанд, масалан давлатое ки қудрат доранд, ҳамаи чизшон ай хориҷа пул дора, мехара, меёрад, ай номи кор мекунад. байрақ ба иқтисод буланд мешавад, ба қудрат буланд мешавад. на ин ки ба ӯ масалан зебосанамое ки шумо мебурорен, бурденаш дар Кореяу, дар Ҷопону, дар Фаронса луқҷон карден, нишон доден, байрақи Тоҷикистон баланд меравад, ки Тоҷикистон айёло байталои тинҷ дошта гуфта, ба ӯ байрақ боло намеравад, ба ӯ Тоҷикистоно намешиносанд. давлатое ки мешиносанд чӣ хелеро шинохтанд, ё иқтисод доранд, қудрат доранд, пул доранд, мол доранд. Мардум меян ай дигар ҷои кор мекунанд, мешинос, фаъолият мекунанд, кӯмакшон мекунанд. ин кишварро, ин хел кишварро мешиносандшон дунё, эътирофшон мекунанд, мешиносанд, масалан чишон эҳтиромшон мекунанд. мо барои ин бояд чӣ кор кунем? Бояд ки ҳама фаъолият кунад, сиёсата бояд ки кор бигиранд. ва ин мардуме ки масалан кишварое ки қудраташ масалан ба қувват шудага, пешрафтага, дигар шудага, ё оддитарин мардумаш ҳаққаш дифоъ мекунад. дар корои дар ҳамаи маъракаҳои сиёсӣ иштирок мекунанд. нигоҳ мекунанд конститутсия ҳам давлаташ чӣ қонуна барои иҷозат дага, чӣ иҷозат дагӣ нест. мувофиқи ҳамо талаб мекунанд, мувофиқи ҳамо зиндагӣ мекунанд. ба ин хеле ки биё гумш ки чӣ корш дорӣ, ҳоз як гап мегӯӣ тамоша, ҳоз як гап мегӯӣ тамоша, ҳоз як гап мегӯӣ тамоша. ин хеле қатъӣ ягон чиз тағйир намеёвад. ҳеҷ тағйир намеёвад. ҳамин нафароеро ки гурӯҳ мебаранд, зиндонӣ мекунанд, ҳамин хештаворои мову шумоанд. ҳамон нафаре ки масалан агар бигӯем зиёда 70 нафара бурдан ба ҷурми Ихвонулмуслимин масалан дастгиршон карданд, ҳамаи мо аҳли авлод дора. ҳамон нафарои наздикои ҳамонам, ё шояд ки ҳамон нафароеро ки бурдан дастгиршон кардан, паси панҷара рафтан, онҳоро мегӯфт масалан мегӯ ки ба сиёсат кор нагӣ. мо агар ба сиёсат кор нагирем, ӯ меояд ба мо кор мегирад. он мебарад 10 сола дар пешонимон мезанад, мебарад, мерем паси панҷара. барои ин чӣ кор бояд кард? бояд ки пешаи он мо бояд ҳаракат бикунем. мо бихоҳем нахоҳем, ӯ меояд ба сари моро. мо ҳамун паси панҷара, ай зиндон, ай мирдан метарсем, ва ин чиза мо бихоҳем нахоҳем, ӯ меояд. мо шумо дидем чандин ҳазор нафарро ба ҷурми салафия бурдан зиндонӣ карданд. гуфтем гумш ки сиёсата корш нагирем.
ки моро бурдан зиндонӣ кардан ку миллати моро. Ина ёз бо мо дай наошидага Ихвонулмуслимин. И хеле хомӯшӣ ҳеч ма исмша намегирам. Я рафиқам, дӯстам, мо даврое ки кӯдак будем мактаб мехондем. Масалан синфи як дар 7-солагим соли 1997 ман дарс рафтагим, мактаб рафтагим. Ҳамун нафар ҳамроҳи ман мактаб мерафт, дарс мерафтем. Падараш дар Россия буд. Падараш ҳамон вақт муҳоҷират мекард, Россия коркунӣ меомад. Билохира мо рафтем соли аввал синфи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 то 11 мо ҳам таҳсилмон тамом шид. Аз шурӯи ҳам таҳсили дар ёди ман падари ҳамон нафар Россия мерафт. таҳсили мо тамом шид. Падари он ҳолиам ҳамун Россиян буд. Мерафт 1 сол 2 сол месод, мемод 1 моҳ 2 моҳ месод, дар Тоҷикистон мо мерафт. Билохира мо мактаба тамом кардем, буд кардем. Бо он нафар худаш ҳамон рафт Россия. Он рафт Россия коркунӣ муҳоҷират. ҳозир ӯ фарзанддор шидагай. Фарзандаш аллоҳу аълам, ман дар Тоҷикистон будам, фарзанддор буд. Мумкин тақрибан 10 сола шидагӣ бошад. бо ҳамуз дар синфи 2-ум 3-ум хондаест. мисли зиндагие ки худаш дошт. бо фарзандаш рафтааст. мумкин 5-6 сол паси дига биё, агар чӣ боша, максимум 10 сол паси дига ҳам фарзандаш бо роҳи падараша пеша мекунад. роҳи бобоша бигам аслан пеша мекунад. бобош расиян, падар расиян, фарзанд расиян. муҳоҷират. ҳамин зиндагӣ то кая? падаре мо дар муҳоҷират. фарзанд таваллуд кишид. фарзанд бояд ки дар назди волидайнаш бошад, дар назди падару модараш бошад, бо муҳаббати модараш, бо муҳаббати падараш, бо дастгирии падараш як боғ баравад, театр баравад, як парк баравад, як ҷо баравад ки бо падараш зиндагӣ бояд гузаронад. тане ки падар дар гарибӣ, фарзанд дар кӯча баъд дига кошад аз реперист мешавад, телефонаш як реп мондагӣ, тарапа як кӯчик хондаест, ҳам кӯчика гӯш кестай. рӯз пас мактабатам буд мекунад, ҳамун сифрқатӣ бо меравад дунболи кори падараш. зиндагӣ бояд тағйир биёвад. ҳар кас бояд ин ҳамин рӯз бояд як кор мекунӣ. мо солҳомон тағйир намеёвад. ин нафарое ки масалан кишварҳошон хеле пешрафтага, ё рӯзшон ай рӯзшон бояд кор мекунанд ки тағйир биёвад. имрӯзш ай фардош бояд тағйир дошта бошад. имрӯз бояд ини пешрафт кард, бояд фардо як зина бояд боло кӯшиш мекунад ки боло бошад. мо умр бигем як умри инсон ай умри дигараш фарқ накардеса. як масалан 45 бигем як 30 солае ки 30 сол 40 солае ки бобои ҳамун инсон дар муҳоҷират паси сараш кард, ҳамун дар фарзандаш, ай фарзандаш дар набираш. воқеан бояд ки мо ҳушёр бошем, бояд мо коре кунем ки ҳамаи мо гуфтаасам, бояд бори дига мегӯм, ӯ чизое ки шумо масалан интерес доре, ӯ чизо шумо интерес, ӯ чизо барои шумо ҳеч наметавад. бояд миллати мо интересаш дар хондан бошад, дар сиёсат бошад. бубура дар интернет ҳаст то ҷое ки масалан ту қадами Қурбон тамошо мекунӣ ё ки лелепути Абдурозиқа тамошо мекунӣ, ӯ не мезани
کنیسه تاجیکستان دانلودش میکنی، میگیریش، نگاه میکنی چند مدت داره، چند باب داره، میخونی تو چی حق داری چی حق نداری. اینه ساختار دولتی چیه میزنی، مثلا وزارت معارف چیه، چی گفته یه چیه، اینه چیزا میکنی میگیری. تندرسیش چیه، اونو مثلا میگیریم پارلمانش چیه، سروزیر کیه، معاونش کیه، اوش کیه، پارلمانش کیه، کلیش کجان ظروف کیه، اینی بدبختو کیه. اینا یارو باید هر یک ما هر یک شهروند باید نه چیزا اینترس کنه بکو بشوره، نه چیزا را اینا چیزا کوشش بکنه، این چیزا آگاه بشین. آینده یک میفهمیم بعد کی باید تو چیکار کنی، زندگی تا تغییر میده. اگر نه با این چیزایی که شما مثلا اینترس میکنیم تماشا میکنه، اوجا اون مایمون باز قدم قربان بالا میکنه، شما رو تماشا میکنید در غریبی رو پکاس نو شات تماشا میکنی، خیال میکنی هیچ چی اگه کیف کردی سر میخیزی لب پکا دست میره امو چقری کنی یکی منطقه که ادروزی خمی مونی تماشا میکنی او خوندن میگیره، یا مایمون برده که منطقه که لپتاپ تماشا میکنی هیچ تغییر نمیده زندگی ده. هم او داده سامون لام لپ پادکست هم چیز قتی او مردم اون چیزایی هسته که از یار روی تجارت اومده که مردم همی سرشون گرنگ میکنن با چیزایی که بمعنی. اما برادر با خاطرش موخی میکنه لایک مونه تکنه او تکنه ویدیو ما رو نشر کنه تکنه او تکنه تو در اونجا لپودکام بزنی قرب لپودکام از زمین کنده سی خوکلویا اون چیزی بمعنی را تماشا میکنی با یه لایک مون پدی تکی و اونجا پول شکر میکنه در تاجیکستان مایمون با مایمون بازیش استراحت میکنه میگرده. تو من تو یه وقت میفهمیم در 20 چند رفتیم در 40 چند رفتیم اصلا 20 سال عمرمون 35 سال عمرمون گذشته ولی ما در غریبیم. موضوع راستی اخوان المسلمین بود، ما خواستیم کم دربارش صحبت بکنیم. گفتم ما خواستیم در همین باره کم صحبت بکنیم که چی گپه چی خبره چی کار کنیم چی وای کشید چی وام خیر نشید. راستی رفت گپ در باره دیگرش الان صحبت هم 48 منوت شد. انشالله که صحبت رو شروع شدگیه و هفته کوشش میکنیم که هفته یک بار خطی مردم صحبت کنیم بینیم ما مردم برسونیم که چی گپه چی خبره، کدام کار برای منفعت ما برای فایده این ملت کدام کار نه. ما ببینیم که مردم چی نویسن. آبی کامنت مردم ها یکم ترک میخونیم انشالله بعدا خداحافظیش میکنیم. سلام علیکم برادر جان، حضور خوبه نامش هست، نامش در چی هست الله علم. چیکاری نه اخوان المسلمین که بله. سلام برادر، علیکم سلام. حق جوی بوده حق هم قل نسید شما ترانسلیشن تسلیم شدیم. نه ما کی میگه تسلیم شیم، ما انشالله که هیچ وقت تسلیم نمیشیم. حق برادر حق گفتن چلای تیلو کرده برای تیلو حرامه. این تیلو نیست نقره.
من اینجا کردم شما چی رازبوری اینجا یا بحثی چالای ما را کردیسه که ایش چالاش نقرای چالاش چیلوای چالاش خیلیای ایش حرامای ایش حلولای یا چیزای عیدا مهمتر یا چیزایی که جز بحث حرام حلال رو یا طرف بمونه برادر خواهش میکنم وقتی ما صحبت کردیم برای شما صحبت میکنیم که یا چیزی که مثلا ما شما بهره بریم چه نویسیه چالایت تیلوای نقرای حرامای حلولای چند گرم اگجو خریدگی چند سم خریدگی اینجا همین یکی اینم خیلی چیزا رو رو میبینی وقتی دیگه برای موضوع صحبت کردی برای مردم صحبت کردی که مردم بفهمن که چی یعنی موضوع چی بهره ببرن تا اونجا نیسته در برای ریش ما که چه ریشت کوتاه چون موی سر خیلی چون قش سیاه قش سفیده اوید این موضوعی که صحبت کردیم اوید این موضوع ما گفتم سوال کنیم که ما خیلی میفهمیدیم ما جواب ما بگیم امیر حمزه اکای عبدالحی برای همین درخت 28 سال بله بله خب من اینجا سوال رو تماشا کردم اینجا سوال رو تماشا کردم که یکم سوال منطق دار باشه جوابش بدیم چی حرکت نشون میدی مردم کتی سوز معامله کن نه برادر اگر ما مثلا رنجیده باشیم ما سوز معامله سوز کردیم انشالله که اگر اگم رنجیده باشیم معذرت میخوام ما به خاطر چی گفتم مثلا که چی بود نومی حقجو به خاطر چی گفتم مثلا روز ما یک موضوع رو ما صحبت کردیم تو میشه که اوید این موضوع صحبت بکنی اگر میخوای که تو اوید موضوع اوید چلای ما صحبت بکنی من زنگ بزن من میگم تو یک جو خریدم چند سم خریدم نقرای و تیلای وزن شنخای اینترست باشه میره میخری من چی صحبت کردیم شما یا چی نویسته خب باشه یکم سوالی مهم یکم کامنتی بگیم چی نبود انشالله برای همه خداحافظی میکنیم برادر عبدالحی این کریس سگی رحمانوف است اهمیت نتشه هیدت سوالی دیگه میشه و گروه 24 چی مقصد داره امیره بگو مودا گروه 24 چی مقصد داره همو اینترنت در گوگل در سوالی مهمت همو اینترنت در ببین بنویس گروه 24 اونجا نوشته گه نامه گروه 24 هست که گروه 24 چی مقصد داره چی میخواد از تاجیکستان چی کار بکنه همو را جواب تا برادرم جا میگیری اگر ایما میخوای بگیری نه ما گفته استم که مثلا که نه ما چی میخوام زندگی مردم تغییر بیاره میخوام زندگی مردم زندگی خوب داشته باشه میخوام مردم ما باسواد باشه میخوام مردم ما آزاد باشه میخوام تاجیکستان تمام دنیا بشناسه نه با او دخترای تای ترسی کش با قدرتش با نیروش با اقتصادش بشناسش
миллати ма гарданаш боло боша. ҳар рӯз пасттар нарава. ҳазорҳо чанд ҳазор омадин намуша ҳамин соли 2019 дар чӣ тамошош кардам. Аллоҳу аълам 40,000 гуфт, 40,000 ё 60,000. ин 40,000 ам бошад, 40,000 тоҷик шаҳрвандии Русияро гирифтааст дар муддати 1 сол. Чӣ гапа биҳишти рӯи замин 40,000 дар солаш барова шаҳрванди дигар ҷоро қабул кунад? Иними чиза ма мехоҳем ки дигарро биёян кӯшиш кунанд ки шаҳрванди Тоҷикистоно бигиранд. На ин ки миллат барова ҳама шаҳр як қисми шаҳрванди Русия шава, як қисми шаҳрванди Қазоқистон шава, як қисми шаҳрванди Амрико шава, як қисми дигар шаҳрванди Аврупо. иншоалло ки ҷавоб та гирифтӣ бародар. И масалан ма канта суҳбат мекунам, баъзе хеле одам мегӯянд ки ту хуб масалан камтар эҳсосотӣ суҳбат мекунӣ. Эҳсосотӣ суҳбат намекунем. Мо суҳбат тарзи суҳбати мо ҳаминҷурия, ҳамин таврае. Иншоалло ки баъд агар бо айда саволта агар фаҳмотар, дурусттар, хубтар бихоҳӣ бифаҳмӣ, ҳамин канал дабудро чандин видео нашр кардагим. Ҳамонҷо мефаҳмӣ ки мисол мақсади ма чие. Ҳамин хайр аст. Хуб, саволи ҷӯшӣ дура. Ман задагиём Раҳмонова. Ма фикри худ ма мегӯм. Хеле бародарҷон, Раҳмонова задаги нест. Хеле ман тра чӣ нагуфтам. Унҷа як кас дигар навист ки масалан саги Раҳмонова дигарам хеле гуфт. Ман ҳеҷ чӣ нагуфтам. Ман фақат ман нафуре ки масалан вақте мавзӯе ки суҳбат кардем оиди ҳамон мавзӯ гуфтам савол гуфте, оиди дигар чӣ савол натӣ. Эшони халифа агар Раҳмонов туро бубахшад бармегардӣ? Не охи мо ягон ҷиноят накардем бародари таҷик ки мо Раҳмонов моро бубахша мо барбигардем. Мо аввалаш ин ки ҳам коғази авф омадагия барои мо рӯзи 13 ноябр соли 2019. Не ки ӯро ма ҳеҷ ҳисоб намекунам. Охи ӯ ҳам конститутсия ки ҳамон нависидагиан қимат надорад бо коғазшон. Мо ҳам барзагон нестем буда хеле чизе буда ма бовар кунам. ма чӣ хел бошум? ма чӣ хел бошум телефон кати ҳамсуҳбат шам бародар. Бо ман агар дар фейсбуки ман нависидаги ами фейсбук мо агар ман бутонам линкша мемонда ҳамиҷа, ман номери телефон наметам. Агар бутонам мемонам линкша дар поёни видео ки агар натонистимуш монда дар фейсбук дар менависи Абдулҳай сурати ман мебирояд, ман ҳамҷа бинӣ мешиносӣ. Дар ҳамонҷа мессенҷер қати медурост, дар мессенҷер занг мезанӣ, дар мессенҷер суҳбат мекунед. Телефономо наметам. зиндагӣ дорӣ. Хуб дигар мо як соат зиёд чӣ накунем бародаро. Иншалло барои ҳамин худоҳофизӣ кунем. Зинда ва саломат бошед. Хеле дигар ман комментарияро ма чия комментариётон ҳали ма видеоро мекушем ба ҳазуртар мехонемш. Дигар ма телефон қати мондагиам. Телефони қалака он телефон намехоҳам истифода кунам. саволотона ба ҷавоб мегӯям иншалло. خدا نگهدارتون. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.